Iyi ni filime yakunzwe cyane, ni filime yavugishije abantu benshi, ni filime yaciye uduhigo twinshi tugiye dutandukanye. La Casa de Papel cyangwa uyite Money Heist. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe impamvu La Casa de Papel yakunzwe n'ibintu utaruzi kuri ino filime La Casa de Papel. Icyo ngusaba ni ukubana nanjye mpaka ino video irangiye, yaza kugushimisha ukanayisharinga bagenzi bawe, ugakanda no kuri like ndetse na subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Reka dutangire twirebera uduhigo iyi filime yaciye. Ubundi iyi ni filime yahawe izina rya La Casa de Papel cyangwa Money Heist. Ni filime iri mu bwoko butandukanye, twavuga nko inkuru, ibyaha ndetse na filime ziteye ubwoba. Iyi ni filime ikomoka mu gihugu cya Espagne. Iyi ifite season 5, yasohotse mu mwaka 2017 kugera mu mwaka 2021. Uwayanditse yitwa Alex Pina. Mu ntangiriro yayo yagaragaye kuri Antena 3, nyuma Netflix iza kuyigura. Iyi filime ni filime yerekana itsinda ry'abajura bayobowe n'umugabo bita El Professeur. Iyi ni filime irimo ubujura bw'ikinyejana, batera banki nkuru ya Espagne, Royal Mint of Spain, bagamije gucapa amafaranga yabo bwite aho kwiba ayo basanze. Itsinda rigizwe n'abajura bafite amazina y'imijyi nka Tokyo, Berlin, Rio, Nairobi, Denver, Helsinki, Stockholm ndetse n'abandi. Iyi filime irimo ibiganiro byibanda ku buryo aba bajura bateguye igikorwa, uko bagihagarariye imbere y'igipolisi n'ingaruka z'iyo migambi yabo. Dore bamwe mu bakinnyi bakomeye bakinnye iyo filime: Alvaro Morte wamenyekanye cyane cyane nka Professeur, Ursula Corbello. Uyu ni umukobwa uvuga inkuru afite uburakari bwinshi. Tokyo, Pedro Alonso wamenyekanye ku izina rya Berlin, umuyobozi waburiye abajura imbere muri banki. Miguel Herrán yamenyekanye cyane cyane nka Rio, umuhanga mu ikoranabuhanga. Jaime Laurent, uyu ni Denver. Uyu yamenyekanye cyane cyane nka Denver, umugabo uzi gukubita no kurwana. Alba Flores ni umukobwa wakunzwe cyane, yakinnye filime ari we Nairobi, umuhanga mu gucapa amafaranga. Itizar Ituno, uyu ni Raquel muri Rio cyangwa Lisbon, umupolisi wahindutse umwe mu bajura. Dore bimwe mu bintu byaranze iyi filime. La Casa de Papel yamenyekanye cyane cyane ku isi yose kubera inkuru yayo idasanzwe n'uburyo irimo igitutu. Yatwaye ibihembo bikomeye birimo Emmy Award ya 2018. Indirimbo ya Bella Ciao yabaye ikimenya bose ku rwego mpuzamahanga. Hari abavuga ko season za nyuma zatakaje ubukana ugereranyije n'iza mbere. La Casa de Papel ni filimi y'uruhererekane y'ishyaka n'amayeri, yateje impaka nyinshi kandi yagize uruhare rukomeye mu biganiro by'umuco n'imibereho y'abaturage ku isi. Ni imwe mu mafilime yakunzwe cyane kuri Netflix, isiga isomo rikomeye ku bijyanye n'ubwenge bwo gutegura ibintu n'ingaruka z'imyanzuro umuntu afata. Filime ya La Casa de Papel cyangwa Money Heist yaciye uduhigo twinshi ku rwego mpuzamahanga, cyane cyane nyuma yo kugurwa na Netflix. Dore tumwe mu duhigo ino filime yaciye. Iyi ni imwe muri filime y'Espanyol yarebwe cyane cyane ku isi hose. Season ya 3 yasohotse mu mwaka 2019.
yabaye filimi itari mu cyongereza yarebwe cyane kuri Netflix muri icyo gihe. Iyi filimi yegukanye igihembo cya Emmy Award mu mwaka wa 2018 nka Best Drama Series. Indirimbo bakoresheje Bella Ciao. Indirimbo yamenyekanye cyane cyane ku rwego mpuzamahanga, ibi ikimenyetso cy'uburakari n'impinduramatwara. Nyuma yo gusohora La Casa de Papel, Netflix yagaragaje ko abantu benshi batangiye kureba filimi mu ndimi zabo kavukire aho gukomeza kwibanda ku cyongereza. La Casa de Papel yabaye filimi ya Netflix ifite abafana benshi ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Instagram ndetse na Twitter. Yagize ingaruka zikomeye ku muco aho abafana basubiyemo imyambarire y'abajura, imyenda itukura n'udupfukamunwa twa Salvador Dali. Mu mwaka wa 2021 season ya 5 yagize miliyoni 190 z'amasaha zarebwe mu cyumweru cya mbere nyuma yo gusohoka. Bimwe muri filimi ya Netflix yasohotse ikarebwa cyane. Iyi ni filimi yakunzwe cyane. Watubwira muri komenti nawe ikintu wakunze muri no filimi. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao, hasta la vista.